a nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Marijana Puljak predstavila je znanstvenike sa svoje liste za gradsko vijeće. Dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Alen Harapin, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Janoš Terzić, član Europskog centra za nuklearna istraživanja Ivica Puljak, doktorica ekonomije Daša Dragnić, docent Igor Čajkušić i profesor dr. Željko Domazet ljudi su koji podržavaju Marijanu Puljak u njenoj kandidaturi za gradonačelnicu. Ono što su svi oni naglasili kao zajednički motiv ulaska u politiku je osjećaj potrebe da društvu vrate ono što im je pružilo, a to je mogućnost školovanja, napredak, siguran posao i ugodan život. Umjesto da se uvijek pitamo što nama društvo može dati, mi smatramo da je nama društvo puno toga dalo. Mi smo se naravno školovali i radili naporno i predano dugi niz godina da bi sad postigli jedan status u društvu koji imamo, ali mi smatramo da je to nama društvo isto tako dalo i osjećamo duboku odgovornost da jedan dio toga mi u biti moramo vratiti društvu. Način na koji mi mislimo da je dobro vratiti društvo je prvenstveno da radimo svoj posao. Mi mislimo da ga radimo dobro jer je tako, komunicirajući sa svijetom vidimo da je to u biti dobro, ali smatramo da još možemo dati više time što možemo podupirati ljude koji se i aktivno žele baviti politikom, da im na neki način stanemo iza njih i da ih podupiremo u tome da znanje i stručnost promoviraju kao temelj razvoja i budućnosti ovog našeg grada. Program Marijane Puljak na predstojećim lokalnim izborima bazira se na promoviranju znanja i transparentnosti uprave s ciljem povećanja kvalitete života. Puljak smatra kako je njena lista drugačija od ostalih upravo po kvaliteti ljudi sposobnih ostvariti zamišljeni program. Mislim da smo jedinstveni od svih ostalih opcija po tome što smo zaista nova lica na nebu političke estrade u ovome gradu. Ako pogledate sve druge opcije, sve druge liste, bile one nezavisne ili zavisne, dakle svi su se oni do sada ovih 20 godina na bilo koji način bili u političkom životu ili kroz stranke, pa su izlazili iz stranaka, bili nezavisni, pa se iz nezavisnih, koalirali sa strankama ili tako dalje. Ali evo 20 godina gledamo iste ljude, bilo to poduzetničke liste ili ne znam kakve. Ovo su nova lica koja su do sada zapravo ostvarili svoje profesionalne karijere, dakle imaju iskustva i ostvareni su u svojim profesionalnim životima, ali konačno žele preuzeti odgovornost za ovaj grad, žele mu pomoći, žele dati smjer ovom gradu i na zaista jedan novi način. Članica nezavisne liste za pametne ljude i pametan grad je i Daša Dragnić, koja je prošlog tjedna promovirana u kandidatkinju za županicu koalicije nezavisnih lista Splitsko-dalmatinske županije. Ona smatra kako je županija ovisna o Splitu kao i Split o njoj. Ako promatramo grad kao dio, i to veliki dio i značajan cijele županije, sad imate zapravo zakon spojenih posuda, ako je ovdje loše, onda ne može ni županiji biti dobro, odnosno ako je gradu dobro, onda je županiji dobro, ali naravno da i ostatak županije daje podlogu i osnovu da i sam grad može ići dalje. Razvoj grada bez cjeline, bez šireg područja i onako nije moguć. Splitsko-dalmatinska županija je rekorder po broju nezaposlenih. Dragnić ističe kako je taj problem, kao i sve ostale probleme, jednostavno riješiti. Ja bih rekla da je pitanje razvoja kako grada, tako i županije relativno jednostavno riješiti. Jednostavno. Zapravo sve prave stvari jesu jednostavne. Svi trebaju samo raditi svoj posao. I trebaju ga raditi dobro i sve će doći. Čarobnog štapića nema. Svima je, i to stalno, ja bih čak rekla ne sada, ali predizborno vrijeme je uvijek pogodno vrijeme, da odjedanput svi opet gledamo u poduzetnike, očekujemo od njih spas, ali tako je već 20 godina. Mi 20 godina baratamo sa poduzetništvom i poduzetnicima, oni su ti koji nas trebaju spasiti. To je preveliki teret na leđima tih ljudi, mislim, oni će raditi svoj posao i radit će ga onoliko dobro koliko im okruženje, društvo, u ovom slučaju lokalna jedinica ili regionalna jedinica uprave omogući. Dakle, treba im stvoriti uvjete da to naprave. Znanstvenike na svojoj listi Marijana Puljak predstavila je simbolično na dan kada se otvara 11. po redu Festival znanosti. Kako se od znanstvenike očekuje, članovi nezavisne liste Marijane Puljak su se s ove konferencije zaputili upravo na otvaranje tog festivala.